پشتی 8 سالان ji koçberiyê 400 malbatên Efrînê vedgerin cih û warên xwe. Hêviyên wan jî ew e got êdî jiyaneke aram li ser xak û navdarên zeytûnan bijîn. Ev kesên goja Efrînê di adara 2018 de ji ber êrişa Tirkiye û hêzên opozisyona Sûriyê koçber bûn, îro li bajarê Qamişlo amedekariya vegera bo cih û warê xwe dikin. ام شحال بيت رابنا موتر من عم مسعود يعني كيف خاشن هرمالي خا ام دخوزن ام جببن ام دخوزن بس يعني كيف بن كيف خوش بن حال تقتي منا مش في حربش بده بركات برسن الحمد لله خديرا ام كي بعد يا حي سالا بفتل المالكا الحمد لله خديرا بركات برسن هر چقاس گو کیف خوشیا خو یا وگرا افرین دیار دکن جی او چاوین خو جبر زحمتین گلبندا وانن ناگرن. 2018 هم ترکتن جعفرینه نوگو 2026 نم تلن عفرین به کیف خوشی به شابینک اشتا تشتی ما نمو نم مال مامو نم مال مامو مال ماهاتن خرا کردن مال ماهاتن تالان کردن هر تشکی ما برلنگو چی امیجی نوکات اشتا به حاجت دعم کینه بالیکاری ما بکن منظمه. دی 29 چله ده حکومت سوریه ریکفتنک به هزن سوریا دموکرات را لسر آگربسته وکی بشکی جی ریکفتنک برفره را گهاند. یک جبندن وی ریکفتنه و گرا کوچبران بو دورین وان گارانتی دیگه. بی ایرو روژا یکمینه 400 مالبات وکا قافله برید کبن برای خدانه عفرینه. اف 400 مالبات جه نافچه شیه و ماباتا و جندری سینه لگوری ریکفتنا کود نوبری هزا قصده و حکومت دمکی یا شامی اف پنابر و بری خو بدن جواری خو. ایرو 400 مالبات ودگرن عفرینه لی به هزاران مالبات انج عفرین سریکانی و گریس پی کوچ بربونه هنجی لبندا وگرا مالن خونه. ایوان حسیب دنگ امریکایی